Бүткүл алам жаратушысы Аллах Таалага мактоолор болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болсун. Жана үй бүлөсүнө, сахабаларына. Бүгүнкү сабагыбыз Дурус Нахвия китебинин 7-чи сабагы болот. Бул сабак Анваул Эраби. Анваул Эраби, эраптын түрлөрү. Валлади ятагайяру ахируху ин кана фи'лан фатагайюруху якуну биддаммати вал фатхати вас сукуни. Эми акыры өзгөргөндөр эгер фейл боло турган болсо, демек фейлибиздин акыры өзгөрүп атат. Анда кандай болот десе, фатагайюруху анын өзгөрүшү дамма менен жана фатха менен жана сукун менен болот. Ва ин кана исман, эгерде ысым боло турган болсо, фатагайюруху якуну биддаммати вал фатхати вал касрати, анда ысымдын өзгөрүштүгү дамма, фатха жана касра менен болот. Ваттагайюр биддаммати юсамма рафан. Дамма менен өзгөргөндү раф деп аталат экен. Ва бил фатхати юсамма наспан. Фатха менен өзгөргөндү насып деп аталат. Ва бил касрати юсамма жарран. Касра менен өзгөргөн болсо, анда жар деп аталат. Ва бил сукун юсамма жазман. Сукун менен өзгөргөн болсо, юсамма жазман, жазым деп аталат. ويقال للضمة والفتحة والكسرة والسكون علامات الإعراب الأصلية. Дамма, фатха, касра, сукун ушулардын бардыгы айтылат экен негизги э'раб аламаттары деп. Демек, булар э'рабтардын негизгилери ушулар болот. Ушул дамма, фатха, касра, сукун ушулар негизги э'рабтын белгилери болуп аталат. إذا düşündürme اتضح لنا أن الكلمات التي تتغير أواخرها بتغير التراكيب هي من نوع الفعل والاسم. Bizge açık boldu, belgilүү boldu. Elbette sözdür akırları özgörüp жаткан sözdür terkiplerden, kuralılardan söz bir-biri менен куралып атканда ошо таркиптердин өзгөрүштүгү менен ошо сөздөрдүн акырлары өзгөрүп аткан сөздөр булар фейл түрүдөн жана ысым түрүдөн болот экен. Вала такуну мин нав'ил харфи, тамга түрүдөн болбойт. Ва бакия алайна ан нa'rifa al-ahwala allati yakunu biha at-taghayyur. Бизге калды билишибиз өзгөрүш боло турган абалдарды билиш. Bizge biliş gerek, bizge bilişimiz gereken bir avaldardı bilişimiz kaldı bizge. Şunday avalдар anı menen özgörüş bolot ele. Fa'lam annaha arba'un, bilgin bular 4 boltat. Damma vel fatha vel kasra ves sukun. Ve yusamma tagayyur bid dammati, damma menen özgörgöndü raf'an, raf dep atalat. Ve bil fathati nasban, fatha menen özgörgöndü nasb dep atalat. Ve bil kasrati jarran, kasra menen özgörgöndü jar dep atalat. Ve bil sukuni jazman, sukun menen özgörgöndü jazim dep atalat. Fa yuqalu inna anva'al i'rabi raf'un ve nasbun ve jarrun ve jazmun. Yemi i'rabtın türlörü raf dep jana nasib, jar, jazim dep atalat. I'rabtın türlörü kaysılar dese biz aytышыбыз керек экен raf, nasib, jar, jazim dep. Ve yuqalu lid-dammati vel fathati vel kasrati, yani damma, fatha, kasra üçün bolsa alamatul i'rab al-asliyatu, i'rabtın negizgi belgileri dep atalat. Ve yanbaghi lana an na'rifa anna al-jarra la yadkhulu al-af'ala kama anna al-jazma la yadkhulu al-asma'a. Bizge bilişimiz gerek, yanbaghi layık bolot, mildetli bolot bizge bilişimiz. Elbette jar feilderge kirбейт экен, жазым ысымдарга кирбеген сыңары. Эрабул мусанна ва жам'ит тасхих. Мусанна деп экиликтердин эрабтары жана жамут тасхихтердин эрабтары кандай болот? Вал мусанна юрфау бил алифи, тасния экиликтер булар алиф менен раф болот экен. Ва юнсабу жару бил яи, насып жана жар болот я менен. Ва жам'ул музаккар салиму yurfa'u bil vavi ve yunsabu jaru bil ya'i. Cem muzakker salim vav menen raf bolot, ya menen nasib jar bolot. Ve cam'ul muannas salimu yunsabu bil kasrati, cem muannas salim bolsa kasra menen nasib bolot.
ويقال للألف والواو والياء والكسرة علامات فرعية. ألفке, вауға, яға жана кәсірге бұларға فرعي шақча аламаттар деп аталады. Дамма, фатха, кәсіра бұларға болса негізгі аламаттар десе, бұларды болса فرعي ошолордон бөлініп шыққан аламаттар деп аталады. Ида арафта анна аламат раф'ил аслия ад-даммату ва аламат ан-насби al-fathatu, alamatul jarri, al-kasra, alamatul jazmi, as-sukunu. Bildin elbette raftın negizgi belgisi bu damma ekendigini bildin. Nasip belgisi fatha ekendigini, jar belgisi kasr ekendigini, jazm belgisi sukun ekendigini bilip aldın. Ve hunaka alamatun far'iyyatun tanubu an hadihil alamati fi enva'in minel kelimati kema sayudkaru. Bu jerde far'i alamatlar var. Özünce bölünüp çıkan bu takça, şakça belgileri var iken bu alamatlardan orunbasar болады. Негізгі alamatlardan orunbasar болып отқан bu takça alamatlar var iken fi enva'in minel kelimati сөздердің bir türlöründe бұл эми азыр sayudkaru bayandалат, айтылат. Fal musanna, mına ekilik. Fal musanna yurfa'u bil alifi niyabatan anu dammati. Ekilikler, tasniyeler, bular alif menen raf bolut, dammadan orunbasar bolup. Nahvu, misali, hadara huna raculani. Бұл жерге екі киши келді дегенде хадаранын файылы раджулани болот. Өзі мысалы хадара хуна раджулун десек дамма болот эле. Бұл жерде раджулани тәсне болуп аттагы мынау алифи ошо даммадан орунбасар болуп келип аткан учуру. Ва юнсабу ва жару бил яй ниябатан анил фатхати вал касрати, насып болот жана жар болот я менен фатха жана касрадан орунбасар болуп. Мисалы нахву акрамтур раджулайни. Akramtur raculayni. Bu жерде akrama feil madi bolottan tu faili bolup turup raculayni maf'ulun bih bolot. Bu jerdegi nasb alamati mına ya menen bolup atat. Nasb al. Oşo fatha. Fathadan ya menen bolup keldi. Demek yunsabu nasb bolot iken ya menen bolot. Fathadan orunbasar bolup. Emi nazartu ila raculayni. Eki kişiге qaradım degende ila harfi jar raculayni majrur boltat. Demek bundağı kasradan ne oltat? Ya menen raculayni degen ya menen jar kılınıp atat, kasradan orunbasar bolup. Misal nazartu ila raculin, akramtu raculan, raculan degen orduga raculayni bolup tasniya boldu dagı mına ya orunbasar boldu. Ila raculin degen orduga raculayni degende oşo raculin degenden orduga mına ya orunbasar bolup keldi. Ve camul muzakkar salimu yurfa'u bil vavi niyabatan an dammati. Eme cam muzakkar salim negizi cam ekiге bölünөт. Camut tasxih, camut taksir dep. Bul jerdegi oşo camut tasxih жөнүндө кетип атат. Ошо жамут тасхих өзү дагы экиге бөлүнөт. Жам музаккар салым, жам муаннас салым деп. Ошонун жам музаккар салымы вау менен раф болот. Ниябатан ани даммати заммадан орунбасар болуп. Нахву мисалы хараджал мухандисуна. Чыкты инженерлер дегенде мынау вау раф абалында болуп атат да. Ошон үчүн хараджал мухандису дегенде бул жерде көпчүлүк келип атат. Вау нун менен жам болуп аткан жам музаккар салынып атат. Ушул вау рафтан орунбасар болуп келип атат. Даммадан орунбасар болуп келип аткан учуру. Ва юнсабу ва жару бил яй ниябатан анил фатхати вал касрати, насып болот жана жар болот я менен фатхадан жана касрадан орунбасар болот. Демек насып болгондо фатхадан орунбасар болуп келет. Я жар болгондо касрадан орунбасар болуп келет экен я менен. Мисалы ваддa'tul muhandisin, инженерлерди узаттым, жөнөттүм, коштоштум дегенде muhandisin бул жерде мафулун бих болуп атат дагы насып абалы бул фатхадан мына жерде мисалы үчүн ваддa'tul muhandisa дегендин ордуга мухандисин жам келди дагы ядан я не болуп атат ошол фатхадан орунбасар болуп келди. Назарту илал мухандисина дегенде илал мухандисин өзү илал мухандиси болуш керек эле, муфрат болгондо. Жекелик түрдө келгенде бул жерде жам болуп аткандыгы үчүн мынау я болуп атат. Демек я менен жар болуп атат. Жар болгондугун белгиси харфи жардан кийин келип атат да, мухандиси. Ушул я касрадан орунбасар болуп келди. Ва жамул муаннас салим юнсабу бил касрати ниябатан анил фатхати. Жам муаннас салим бул касра менен насып болот экен фатхадан орунбасар болуп. Мисалы гарасту шажаратин.
daraqtарды ektim. Degende şajaratin alif te menen jam bolup atat. Jamonna salım alif te menen jam bolat. Oşon üçin bul jerde ne oldu? Fathadan mına tin degen kasrabız orunbasar bolup geldi. Amma raf'uhu ve jarruhu fayakunu bil alamataynil asliyatayni. Ad-damma vel kasra. Alemi jamonna salımdan raf jana jar awalı bol negizgi asl eki tamga menen alamat menen bolaveret. Asli eki alamat menen bolat. Bul asli eki alamat damma jana kasra. Ad-dammati vel kasrati. Nahwu ayna'ati şeceratu. Daraqtar möme berdi degende ayna'at. Tu bolup turup ayna'atga bul fail boldu. Şoga tu bolup turup damma menen asli alamat menen hareketteldi. Vajitu bi şajaratin ukhra, başka daraqa keldim degende bi şajaratinde bir harfi jar keldi, şajaratin majrur boldu. Bu jerde kasrası dağı asli kasra menen harekettelip jatadı. Uşunu menen bizdin 7-ci sabagыбыз бүтtü. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.